HB Kuki Channel Thusoh Lakhom ngai ho zo se na bon uni khopha tunin zong van noi mun chung chuma kon Thusoh Lakhom hu anangai khom ke ta hote tuni April ni simsigi ni huwa Thusoh ki Lakhom ho Committee on Tribal Unity Call to Women Wing Makaina Nuisa Jan Hijun Nute Ho Tamta Gamgi Phaimuna Nikisutu Vin Meilhei Kopru Hungkal Goho Anating Uvin Hi Tu Chana Namni Te Nikika Ki Chamna Kisim Nailova Manipur Government in Kuki Te Gamsunga Meilhei Ho Ahinlu Sagun Hi Kichumbol Nele Kinuisi Na Ahin Hichuhi Kipom Thei Loading Ahi Tivet San A Jan Hi Achu Nu Ten Anatin Uvin Kisezin Hi Jan Hi Mi Pi Kitit Hom Na Achun Sadal His Gamsunga Civil Society Organization CSO Chumchuma Kun Lam Kai Ho Bana Sadar Hills Chief Association Lamkai Hozong Azauvin Government in Buina to Kitu Kisaya to dia thu atan to ka asya Meilhei ho ka gamsung uwa lut thailo di hi tia janhya nupi ho kitil khomna achun anasampung uvin hi chule itiham khana thupi na asa lova buffer zone hu khelte te go omle kimo ve loading hi atatu a ki thamding hi tinjong gi na tu su anei pe uvin hi igamsunga phatia event bi jingding hi mizo semo po na hi tia apun do na bana jan hi achu panasata hungla nu te ho chunga ko tu general secretary and s kangte in ki pathu apong in hi hetpeh khachu meilhei meira pai bi ho hin khatwei ma sa achu governor anakimu piuwa thinglangam adia ko brule thangting mol kaldiu ahidan age sa u hi hitokilon a governor injong venau te ti a anawai la hin hi chi ho zia hin kuki se su honjong adei lo naw vet sa na a ki gutna ananei maset u hitai mele ho hi kumse tabanga jaw sangul nup laile apathen u hodia ko brule thangting mola anakal ziu hi hinla zan hi chun mele ho koima Murkalding ahung laudan ovin tulut akimun hijito kilhan in buina imatsa zong anaso po na hi. Manipur a pangal tamte in jan hijun nikho masal alok shabal raza sabaa kipas waf amendment bill 2025 dailo na in kipin in ananay ovin hi. Jan ha kipin na chu pangal team PT ti ho go na hin pangal team Manipur headquarters Thobal district nga kiswat na ananay ovin hi. Hichibil hi amen tha hi muslim te chanbo right chadinga ki chadum ta hin chule democratic principles per ke na zong he ativin hi PTM Manipur President Sayed Alamin hichibil ki amen tha hin waf neila go to a thuneina asu baidin hi tin asezin hi hichi wafi muslim ho asa kho to kisaya poimo hi jana ki pinanei ho chun waf amendment bill nungla do na din hlang an sam uvin hi Hinla India President Draupadi Murmu in Jan Hijun Lok Sabha le Raja Sabha unki pas Waf Amendment Bill 2025 chu phatsana SN apitan hi hito kilhan a hichi bill tu ni agipat dan lo ki su hitai heading khat chu India MPT nia member hon bill khana pass cha hitingle India President kom lungsi President in phatsana api ting level ek kisu zi hi ek hiting zui teiding dan ahitai tina hi ichu waf amendment bill hi Lok Sabha member zanile somge leni in adai ovin member zanile somthumle ni in dailo na in vote ala ovin hi achi sa April simnga ni hon gamla go to a ki buin zin rongmai nam Consakor House Pole Village Authority Chairman pan machan na na tulhan zin Rims in Faramuna vekor Aheloute a Thusoh hi akima pi mo po nei hon su thing na neiwa amun hi koigam hi a itilam dola Thusoh ham tia hilchin na an jingwa in rongmai mi loi khatle naga ki timin putsa thu hi zatlan nam ti chu kuki naga ki ka kina asna sodo sa go apung jing in hi het thei chu Sadal Kangpopi district nga khangchup gel jangam kai gulpi tuitin tia ki he thu a buina sona mun gam hi leilon vai phaile kharam vai phai chule al tangnum harau thil hi kangchup geljang subdivision Kangpopi district ho ki ka hin hichi ho hin anei khom u hi achi sa 1999 December nisim som nile 2002 January nisim som langa ni ho ni ahi government in gamgi ki chita older anaso sauzong hi
tu tha azong thil si so na theya sia Mahesh Chowdhury District Magistrate Kampo Pi in April nisim ni 2025 ni khua hichlai mun konsakul harau thil le al phaiza hopsunga section 163 of BNSS 2023 noya curfew zone anagi koi ahitai hilai thio zo se iza salova konsakul committee government to pi na asamu a koi wa April nisim nga nilhangkai ni den khatvela machinery za chomcho mangcha in mun ding su na to na an chi la apyo hi na to chi la dan he hi to lan a al phai jang le al tangnum committee konsang khul te na to dan ve hla a chi na wa konsang khul committee dan di lo ta mi gaman na to u lung hlei lo khop bang win anatin uwa kon kino to na kina anan so do lo hi thil so hi lam di lo ta a he koi zanam le nam ki ka ki do na le kilang hin na so do na ding mi phalo loi khan in gut ta pan la na le thula la ho he koi na am ho dei dana narrative a heidoh ading aguzing win hi aki sukha te ni ngai lu khutu na vildan in phai chama se so chom chom le thinglang mi kilam kai sa mi phebin me kun do te ne ding in hat in me chona anai zing win hi Ministry of Home Affairs panla an in Nikhoma Sanichin New Delhi a Kuki Zol me telam kai ho ki ho na an in za te ni ka a chamna thene ding an sei khom ove ki ho na a zaw me te se so ph nanda luwang lam kaina or Manipur United Clubs Organization Eimi Federation of Civil Society Organization FOCS lam kai gup hive alang khana henlen thang le chairman Kuki Zo Council kejet sein Kuki Zo delegate get ho analam kai in hi Hichila ahin jomi council lam kai ni anasa uve central government telling in AK Miswa IPS retired special advisor Northeast PKC Chief Secretary Manipur Asutosh Kumar Sinha, Additional Director General of Police Manipur Chile, Roses Kamber Joint Director, Intelligence Bureau MHA Apangve. Ta'asan Taytul Seidan in, Hichiki Hauna A Kuki Zol Make Telam Kaihor and a Say Home Pipe Nochu, Alang Koima Gitaki Matbolta allowing Ami Piho Kom Gel Angi na anating u, government in him little government Koma Pilu Dinga Anangi o, Gel Hoa, Hichichung Changa government to gon ki thu pin pi ding ti hozom an sei khom ove lampi agari adia thilelo po ho buin amlova a che thin ding janglam kai hon an sei khom ove chule galzam hon a in lo anung lo ki na ding ova alang langa pan la ding ti hozom sei khom hi tin thulut chin a sei in hi hitabang ki ho na hi mh in agana thei chana hin gun ki pe ding hi dan jong lam kai ho het sa ove Hilla Kuki Zo Council lam kai ha kun hi chikin up to na point ho chunga kanam mitio ngaidan apoi mo etia sui kai lovin a hindal hauvin hi hizichin Union Home Minister in hata apamo asana aneze kiti ni phebat masanga Myanmar refugee khanin Mizoram a village council member khat abo azin meltum le longlai tang ho a Myanmar galzam ho sum korveina azaudi u phalpe hitapove Meltum let long lie down to Nahon, Myanmar meet some corvaina azaudi kham na hi Nikhoma Sanya na so u hitai. Ahil na hitabanga tang to Nevai hom hon, Myanmar galzam ho chunga khamga na akoy uhi government to Nehi, STO le police hon a het pilo u hidan to somi ho an het sa ove. Kulikon PS akon OC Larwam poi in meltum ho a Myanmar galjam ho chunga khamga na ki koi hi a happy lodan an phong du e ahil na apoi mo za hitabang khamga na elected body khanin a koi hiding ahin itiham a law and order issue hong lewang police in action ala the hitin an say e alangkhana longlai aseso hon refugee ho chunga curfew okoivin Zanpungko zawa awado dingu phal hipove se so hon am ho daidana thil akibot u hin ke ho e sa pove ahin la adin mun azil lo zia hitabang curfew ki koi hiding a hitin SDO Sadal Longlai District Margaret J Vanler Ruati in asai in hi Yonglai Association YLA Longlai Secretary Ming Liana Jathang in asai dan in India Myanmar gamgi a dan in aphallo sum korvei na chil hazing hi Myanmar Rakhine State a sum korvei hon refugee ho buina
phat gom kom akilaun thil phalo abol vetin a seibe in hi chizia hi kham ga na ki koi hi ati dunia ding in thusoh hi chan in akichai tai thusoh tha imu ki ka ovin na bon un mang phal chibe